teman-teman, jumpa lagi di channel Aparen Princess teman-teman. Wah teman-teman, itu ada banyak mainan teman-teman. Coba lihat itu mainan apa ya. Wah kayaknya ada ondel-ondel teman-teman, ada ondel-ondel pocong, ada topeng jagoan Hulk, ada ondel-ondel warna kuning. Wah coba kita lihat teman-teman, kita ambil satu-satu. Apa aja nih mainannya? Kayaknya banyak sekali nih, mainan kecil-kecil juga ada tuh. Oke teman-teman, kita ambil yuk, kita kumpulin mainannya yuk. Oke teman-teman, kita mulai. Wah kita ambil ini dulu nih. Wah ini topeng Hulk teman-teman. Wah mantap nih maknyos. Wow keren. Oke teman-teman, kita kumpulin di sini teman-teman. Nih kita taruh sini teman-teman, tuh kita taruh bawah. Wah ini ada ondel-ondel Bang Jago teman-teman. Tuh ondel-ondel Bang Jago nih teman-teman nih. Oke kita ambil, kita kumpulin, kita taruh sini. Wah lumayan nih. Wah banyak nih mainannya nih ya. Wah ini ada ondel-ondel Bang Jago, ceweknya nih Mpok Jago loh, warna merah. Wah teman-teman, kita kumpulin lagi, kita taruh di sini. Wah ada ini teman-teman nih, Pop It. Wah Pop It dinosaurus teman-teman. Wow keren, mantul. Wah ada Ultraman nih teman-teman nih, Ultraman nih. Wah warna biru nih. Ultraman apa nih ya? Ultraman. Wah pokoknya Ultraman deh. Kita taruh, kita kumpulin. Terus wah ini kecil apa nih? Wah ini ada Patrick teman-teman, Patrick nih teman-teman. Wah kita ambil Patricknya. Wah ini ada ondel-ondel kecil nih teman-teman, ondel-ondel kecil nih dari karet, penghapus ondel-ondel nih teman-teman. Oke kita taruh, kita kumpulin. Wah ini ada ondel-ondel pocong teman-teman, tuh ondel-ondel pocong nih. Wah keren nih, ondel-ondel pocong warna putih nih teman-teman. Kita ambil, kita taruh. Wah ini yang warna hijau. Ini ondel-ondel warna hijau teman-teman. Wah kita ambil, kita kumpulin nih sama yang warna putihnya nih tadi nih. Oh kita taruh sini ya. Oh wah ini ada ondel-ondelnya nih, ondel-ondel besar juga nih. Oh wah matanya nggak ada nih teman-teman, satu. Wah kemana ya nih? Oke kita taruh di sini, kita kumpulin. Wah banyak tuh teman-teman tuh. Nah, nih wah ini ada Pop It lagi nih, Pop It Among Us. Wah kita taruh, kita kumpulin. Wah ini ada apa nih? Ini apa nih? Wah ini Barbie. Wah ada Barbie juga teman-teman. Ada apa sih namanya? Cupcake. Oh iya ini cupcake teman-teman, ini cupcake. Terus wah ini ada mainan apa nih? Wah keren banget rambutnya. Wah rambutnya warna pink. Kita kumpulin teman-teman, kita taruh situ. Wah ini apa nih? Wah ini boneka ondel-ondel, boneka tangan ondel-ondel teman-teman tuh. Wah ini boneka tangan teman-teman, mantul. Kita kumpulin lagi. Wah ini ada ondel-ondel lagi teman-teman, ondel-ondel warna kuning nih ceweknya. Wah keren nih. Oke kita kumpulin, taruh di sini. Tuh banyak teman-teman tuh. Wah ini ada lagi nih. Wah ini apa nih? Wah ini SpongeBob teman-teman. Wah ini Pikachu, ada Pikachu juga tuh. Ada kuda poni teman-teman. Wih oke nih ada lagi nih satu bonekanya nih teman-teman. Oke kita ambil, kita kumpulin teman-teman, kita taruh sini. Wah banyak ternyata teman-teman, mainan ondel-ondel dan teman-temannya teman-teman. Oke teman-teman, sudah banyak mainan Aparen nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Aparen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.